anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu Mistress ndo karege mwana witu wa Just Kenya official YouTube channel. Niye juga kamaha nika tukamanika. Na leo neko hetokira Facebook account yake Esther baumbach. Ex-wife wa Maite Salim okete akadeka domereri emwe na nitumoye wega tawega akorago mundu wa Mugithi sana na uri akoretwo agethi launch nyinge muno yani rafu nyinge tofauti itiganite na rau ne thutha wake gukorwo agethi kirafu kimwe ke OJ gweto OJ launch reloaded and garden na maundu yo makihiana oria gutagiriire nigukorwo okite ha thini wa Facebook account yake akandika ndumiriri na nita arandikira launch iyo OJ nigukorwo ye ni akorirwo agethi kundu ku agikora cioro sitari theru jitiari na mae ona andu ingi muno kuhitukira ye kuga gwake ni mokire thini hau no makiuga atiriri ona ithu ni tukoretwo twi hau na tukona thina tocio okite ha DJ akauga atiriri we John Mwangi okite aka respond akauga I as the DJ of OJ find this post irrelevant. Ushone modo wena mashokio kwe post ya Esther baumbach kumana na uhoro auria akorirwo akiandika thini wa Facebook account yake na akauga atiriri yenda ronera post ino ta ejaga negukorwo ni rakorwo igithokeria kirafu kia uritwa riao tiga gutushabia adatigeiro hau ni okite akauga tena ukiwa na issues kama hiyo ugikorwo wina undu ungitocio tiga guka ku address the management tiga guka ku address haha thini wa mitandao kana ngiri ricio kinyaniria address the management at first. You seem respectable a person, but now ngachoka kabandikira alama za viulizi how they akauga anyway I come in peace, protect my workplace, thanks. Oshio mashoni mashokyo mamodo yako to agishokeria Esther baumbach oshone DJ omwe wako na ndo mwana wito wa Just Kenya official YouTube channel negoda tonyitanire ni nawe thini wa comment section twirane ma area eho we urona ati ogiri handu ukore hena thina o wothe is it necessary kana ni kwagirire we guka ukandika ngiri cio kinyaniria yani ukimorotera adocio thina uria uronire kou is it necessary ehihi ni kwagiriire ni makinanagia makaja ta the Kikuyu Mistress ona kera shingazi zundani ya chai ya moto show thini wa Kikuyu News.